Mana kamu udah jadi cang lagi dulu oh. Sebelum cang lagi nih masalah mau tuh. Cek. Beh, ketut. Niki cetut. Mimi lu. Tuh, jek caksan tamu tuh. Nah, engke sebenarnya ini jadi ngumek jadi cara mau butuh. Ono, jek semangat cang lagi ulu ke tamu keren jek belok san di bale. Apa? Lu tamu ci. Dia jek lengah san ci tamu bang cing lu menang nih. Ono, jek dah cang ulu keren jek timpal ke teman ulu ini jek tamu pro ulu. Lu engken. Engke lan masalahnya. Kene gi, dunia kan nepuk tamu cang, jek udah moto cang no. Engke lan bertemu dengan Cimoto. Bas kanya nurin moto ci. Kan lah, timpal wak paman khusus gas nadi ubud. Terus ngudiang cilan tuh. Tuh khusus mengemuti tuh. Tipat cang paman, sim cang paman. Badah. Menapu bung tuh jak temu. Tapi bijak jelasan cang ngerti kemenyen tamu tuh gi. Kini beteh, kini butuh mi ta. Jek meradi ngah cang menyen putu tamu tuh jek pasti udah moto cang nih. Karena di besod nih, ingat cang jak menyen timpal cang. Sakal penepuk tamu, ingatan orang tipping please. Coba cang orang tipping please jak tamu cuma saut tamu mani saut cang masih no Jani cang Badah. Ini itu mah maksudnya pes. bah masa pes tuh artinya lagi asli meja gede kita cang tamu tapi yang nyemak dompet tapi cang banget pes marah baca cang pes tuh pes palsu no Pes palsu engke maksud ci. oh gitu murah banget cang pes ketemu jak langsung baca cang jak mesti tulisan $10 gitu yang 10 kan berarti sing jak gedak pasang cang orang cang ketemu no this jak marah ketang cang tamu jak nyemak dompet ben ngedeng pes liu jak marah tepuk cang pes ini jak jemak cang asne ben baca cang oh ne dolar jak lain cang asne ngerti orang thank you kan Badah. Pas kini blog ci pantas beliau nang ulu ci. blog yang kan maksud cina lagi Nih orang cang. Nih orang ci one dolar nih, $1 artinya. Oh missing kok satu nih an. Usan nih orang cipis palsu tuh $10. Sing $10. 10 tuh artinya 10. oh masa gitu secret coba cang orang tipis dak tamu jak saut nak tamu mani tanya si cang saut langsung no Bani ngala gede. action coba cang orang tipis dak tamu jak mau saut tamu mani itu buatnya cang saut cang masih action coba cang orang tipis dak tamu jak mau saut tamu mani dah cang mau saut masih Jani action coba cang orang tipis ya tipis saut cang masih no Jani action jak marah tepuk cang biasanya jak jemak cang asna ben cuma bading no action jak marah tepuk cang biasanya jak ben jemak cang asna itu jemak cang action Nih maksud cang. Ini $1 nih, $1 pengisi kok satu nih an. Ini tuh nih orang cipis palsu tuh $10, $10. Ya gini perlu ngelajah. Aduh lama sih. oh